Ndagushimiye kandi cyane aho uherereye mu mpande zitandukanye z'ikino gihugu cy'u Rwanda mu majyepfo amajyaruguru y'uburengera bwacyo mu gihugu wa Kigali ndetse n'ibindi bice bitandukanye bigize kino gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye kandi nkuhaye ikaze ku muyoboro mugari wa Ragarazi ya Afrika. Muri aya makuru tugiye kubagezaho inkuru ibabaje y'impanuka ikomeye yabereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Impanuka yahitanye abantu bagera kuri 3 barimo abanyarwanda 2 bakaba bari abashoferi b'imodoka ya sosiyete itwara abagenzi ya Trinity Express. Iyi ni impanuka yabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki 15 kuza mwaka 2025 hagana saa 8 n'igice z'igitondo mu muhanda mugari wa Kabare Mbarara mu karere ka Rukiga aho mu majyepfo ahira uburengerazuba bwa kino gihugu cya Uganda. Nk'uko byatangajwe na polisi ya Uganda, iyi modoka ya Trinity Express yavaga i Kampala yerekeza mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Yari itwaye abagenzi batandukanye, bivugwa ko bageze muri aka gace ka Rukiga imodoka ikarenga umuhanda ikagwa mu cyobo. Ibintu byahise biteza impanuka ikomeye cyane. Reka bwire ko umuvugizi wa polisi ya Uganda mu karere ka Rugezi ASP Armet yatangaje ko abantu 3 bahise bapfa muri iyi mpanuka. Abo bapfuye barimo abanyarwanda 2 aribo Habiyaremye Ananias ndetse na Habineza Alfred. Abo bombi bakaba ari abashoferi b'imodoka, umwe akaba yari ayitwaye undi akaba yari umushoferi wunganira mugenzi we mu ngendo ndende. ASP Armet yavuze ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane cyateye iyi mpanuka. Yongeyeho ko kugeza ubu hakiri kare kuvuga icyayiteye, ariko iperereza ryibanze ryerekana ko imodoka yarenze umuhanda ikagwa mu mwobo. Bikekwa ko byaba byatewe n'umuvuduko ukabije, umunaniro w'umushoferi cyangwa imiterere y'umuhanda, nubwo ibi byose n'ubundi bikiri mu iperereza. Abandi bagenzi bakomeretse muri iyi mpanuka bahise bajyanwa ku bitaro bya Kabare aho bari kwitabwaho n'abaganga. Kugeza ubu polisi niratangaza umubare nyawo bakomeretse, ariko yavuze ko hari abakomeretse byoroheje n'abandi barembye cyane. Nkomeje n'aya makuru ariko nanone nyaganisha ku musozo, reka gure ko imirambo y'abapfuye nayo yahise ijyanwa mu burukiro bw'ibitaro bya Kabare mu gihe hategerejwe ko imiryango yabo ihabwa amakuru yose ajyanye n'iki kibazo ndetse n'uko bashobora gufashwa mu gutwara iyi mirambo. Impanuka yongeye kwibutsa abantu benshi akamaro ko kwitwararika mu muhanda, cyane cyane imodoka zitwara abagenzi mu ngendo ndende, aho umunaniro w'umuvuduko n'imihanda ishobora guteza ibyago bikomeye. Reka ngushimire kubana nanjye hano kuri Ragarazi ya Afrika, nako ngusezeranya ko turakomeza gukurikiranira hafi iyi nkuru kandi twabagezaho andi makuru mashya uko agenda amenyekana. Mukomeze munogerwe n'izindi gahunda zose umuyoboro mugari wa Ragarazi ya ukomeza kugenda utegura kandi ukomeza kugenda ubagezaho. Reka ubwire ngo bye ciao ciao.